Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Астыдагы кызыл тиймечени подписаться тиймечесин бассаңыз, биздеги чыккан каналдардан биринчи болуп көрөсүздөр. Анда эмесе биз бүгүнкү өзүбүздүн видеобузду толук баштадык. Ата журт мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев. Урматтуу президент, мен өткөн аптада премьер-министрге кайрылып, коронавирус оорусу бүт дүйнөгө жайылган мезгилде өлкөбүзгө кайтууга үлгүрө албай калган мекендештерибизге жардам берип кайтарып келүү үчүн аракетин көрүүнү сурандым эле. Себеби өтө көптөгөн биздин атуулдарыбыз суранышкан, бирок ал кишиден жардам болбоду. Ошондуктан эми сизден суранууга мажбур болуп турамын. Бул биздин атуулдарыбызга жардам берүүгө бүт мамлекеттин күч аракеттерин, дипломатиялык, жеке сиздин президенттик аброюңузду ортого салып болсо да өзүңүз кам көрүшүңүздү суранамын. Бул биздин атуулдарыбыз негизинен 3 чоң шаарларда: Москвада, Новосибирскиде, Стамбулда жана Россия менен Казакстандын ортосундагы автомобиль трассасынан күтүп жатышат. 1000ге жакын адам. Бул биздин атуулдарыбыз өлкөсүнө акча жөнөтүшүп, эмгектенгенге гана же болбосо шайлоо болгондо гана керек болбостон, мамлекеттин жараны катары, сиздин, биздин баарыбыздын бир туугандары катары каралышы керек. Урматтуу президент, бир тууган жарандарыбыз талаада калып кетти. Жардам кылыңыз. Сизден үмүт кылышат жана күтүшөт. Иниңиз Камчыбек Ташиев, 13 апрель 2020 жыл. Матраимовдор мамлекеттин эсебинен дагы 10 миллион сом которду. Талас элине un таратты. Талас облусуна 2000 кап un алынып келди. Бул тууралуу Талас шаардык кеңешинин депутаты Тимур Жумабеков билдирди. Анын айтымында бул un Исмаил Ата фонду тарабынан берилген. Унду жакыр үй бүлөлөргө, ата-энесинен ажыраган балдарга, майып бала баккандарга таратып жатабыз. 2000 кап ундун 800 кабы Талас шаарынын тургундарына, калганы 4 райондун элине таратылды. Муну менен катар аталган фонддон Талас облусуна 3000 дана бет кап алынып келип, алар дагы таратылды, деди ал. Бир тууган Матраимовдордун кайрымдуулук фонду коронавирустун илдети менен күрөшүүгө салым катары мамлекет тарабынан ачылган атайын эсепке 10 миллион сом акча каражатын которду. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Фейсбуктагы жеке баракчасы аркылуу маалымдаган. Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду саламаттыкты сактоо тармагына медициналык жабдыктарды, жардамга муктаж калктын катмарына медициналык бет каптарды жана un, май азыктарын таратып келип берүүдө. Мындан тышкары атайын ачылган мамлекеттин эсебине дагы 10 миллион сом акчалай каражатын дагы котордук, деп жазылган өзүнүн Facebook баракчасында. Берилген жардам кошкон салымдар COVID-19 вирусуна каршы күрөшүүгө натыйжа берип, элибиз ылаңдын сыноосунан курмандыксыз өтүп кетсин деген тилегибизди билдиребиз, деген тилегин билдирген ал. Рынк KJ. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Ömür ayrılma işte baksın o kültür. Azat! Azat bana bir uçuk, yeni bir uçuksa işi yok benim. Kabuldanmayın bunu. Her önemli. Yol mayısından böyle çıkartmayın.
Қатпасын бұл. Андай уақыт қалай тоңып тұр. Ey, mülkiyatri. Бачыр. Ауылға. Масқара ауылға барам деп. Достор, сіздерге бір жақшынақай айыл көргізейін. Жақшы айыл. Мына мо айыл, тетini қарағылай. Биян бар айыл. Каждый қырғыз өзінің заборын соның тозып алған. Соның тозып алған. Оқмуш, мына бияғын бар тоқой. Қарағылач. Бияғын бар тоқой. Аз мәселерге қырғыздың отношениясын көргізім. Бияғын бар тоқой. Ана момне. Қарағылач, момне деген свалка. Қарағылач. Анне мінті біргітіп қойып бияқа, не мусоркаға салбайт десем. Каждый өзі түкін жаза алдық бияқа дейтін. Ішті қылып қойдық бияқа. Бияқты емнекен дейтін. Айылдың içinde дача суның içi. Дача судан кейін бір айыл бар екен сияқты. Айыл. Мына мамилебиз жаратылышқа, экологияға, Қырғызстанға болған мамилебиз. Біздің чоңдорубуздагы шалақы бар, шалтыруктар мына жөнөкөй элдерибизде ушул. Ошол анан эле сүйлөсөк, балекет, Трамптын катыны жөнүндө сүйлөшөбүз сразу эле. Ушул. Бияқ таптатынакай. Сан главный үйлер сонун. Мына бияқ бүт мусор екен. Тети бақтың içi бүт мусор екен. Тоқойдың içi бүт мусор екен. Мына Қырғыздың отношениясы. Анан эле сүйлөсөк укмушпуз. Анан эле бар академиктер, бүт бар укмуштар. Сен детектив окуп көрбөйсүңбү дейт бирөө мага. Мен детективден кылам окуп, мен 200дөй детектив жазгам өзүм. 200дөй детектив жазгам, андан круче. Место, время, эмес менен 200дөй иштерге мен, зачем мен? Анын барын окуп, мына. Карагылачы достор, бүт свалка. Анан сүйлөсөк балекетпиз. Мына окумушпуз. Ya Allah kabırda özünüzün bizi çalgız taştabağın. Ya Allah amaldarımızın doğru nasip kılgın. Ya Allah günahlarımızın bardığını keçirgin. Ya Allah tenelerimizin günahlarını keçirgin. Alamdaki Müslümanlara hayırda olsun yardım bergin. Ya Allah Müslümanlar köp korduk körüp özün yardım bergin. Ya Allah yardımın kaçan ya Allah yardımın hak yardım bergin. Müslümanların başın bir kılgın. Müslümanların taza kılgın. Müslümanların boğurker kılgın. Birbirine bir deneyde muamele kılgın. Ağa yeni de kılgın ya Allah. Ya Allah ortasında gelişmeyenlerden bardağın çok kılgın. Talaş tartıştın bardağın çok kılgın. Uruş janjaldın bardağın çok kılgın. Soğuştun bardağın toxtatkın ya Rabbul Alemin. Jaratkan Allah barımızda özün razı kılgın. Barımızda da razı olgun. Özün razı olgan amallarga yardım bergin. Ya Allah özün razı olmasından ölüm vermegin. Ya Allah özün razı olmasından ölüm vermegin. Ya Allah bala çakalarımızın barığına uzun ömür verdin. Ya Allah uşul жерде barımız dua kılıp geldik, dualarımızı kabul kılgın. Kajetlerimizni pütürgün.
Ya Allah hacetlerimizni bitirgin. Ya Allah ayal bala çakalarımız, ata-enelerimizin bardığına uzun ömür vergin. Ya Allah imanlı yaşa vergin, nurlu yaşa vergin, berekeli yaşa vergin, ıntımaktı yaşa vergin. Ya Allah alamdagi meçitlerinin bardığını saktagın, alamdagi medreselerinin bardığını saktagın, alamdagi alimlerimizin bardığını saktagın, Haramayın şerifeynlerde saktagın. Ya Allah, acıga barışlan acılarını kabul kılgın, acılara özünü cengel kılgın. Ya Rabbil Alem jakşı münöz vergin, jaman münözden saktagın, payda bermey turgan ilimden saktagın. Ya Allah toybogan nafsiden saktagın, korkbogan jürekten saktagın, kabul bolbogan duadan saktagın. Ya Allah dualarımızды ugup turasın kabul kılgın. Ya Allah özüň rahim kılgın, hidayatyňy düşürgün. Ya Allah alamdagi insanların barına hidayat iman bergin. Ya Allah musulmanların barına intimak takvalık bergin. Barımızga toluk iman dolu, toluk takvalık yaşa bergin. Ya Allah Kur'an-ı Kerim'den urmatlan Kırgızstanımızga, elimizge, jurtumuzga, memleketimizge tinçlik bergin. Ya Allah tinçlik bergin. Düşmanlarının dığına saktagın. Fitneçilerde fitnelarından saktagın. Göralvagandardın göralvagandığından saktagın. Ya Allah memleketimizin egemenliğinin tüvelükte kılgın. Kanalga жазылууну unutpаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.